vowed thani thum tho tran ni kan lo thleng ta reng mai tuntruma hian khovel mi pui ngei ven US President somli pasari na atana lak lu tak Donald Trump a chet velna kan tar lang dona kan hriat angin US chuan President har somli pasari na atan Donald Trump chu an nei ta ani kha laklu ani hnuwa Oval Office alu hnuwa Donald Trump chuan executive order tam tham tak a sign ta reng maya executive order a sign na hnuaya hian malak na tur rang lian tham tak takina kalpuya tuna hian tarif war BRICS ram tenen kalpui tumin ma ala chawa tarif ti san na hi man tan ani to boka China le Canada chuan Mexico te chuan US malak na Donald Trump malak na hi chan le tan tum thuan puang chhota boka tin tunruma kan thur bing ber tur ni jok chu southern borders US chimlam border Mexico ne an ram ri khauzo ka ken ko a dan phal lawa US a pem lut thon chhuwa run pui kal pui tum chungchang hi ni ome thiante uhun har sa takamin pui tu du om tak hi itan hlok na ni turin karon share veang che itan le ka ta na hlok na tur chu crush game hi ni he thil hian players tam tak income thatak nei turina pui don ani a khel dana olsam thlona tlak ma in lom mani dong thei tun haya test mechanism mangin crush game an thlaka chu wangchuana thloni ni khel thei don ta tuna hian a poimo ber chu I game ma sa ber registration ti in ka promo code best call BESTCOLL mangin cash free bonus noi khat singa baga free spin za somnga thleng idong thayania pin komena ka link hi lo follow la crush game chu khel ran role tuna hian southern border sa hian Donald Trump chon sipaya tir bel tanual boka tuna hian marine commando te po helai hmuna hian an chetla mekani Trump kai hruainan hnuaya immigration lama intlak danglam na lian tak tun Trump administration chuan an kalpui ta a immigration chungchanga malak na lian tak tak paruk le tun thlenga hei hian ngong anei dan te kan tar lang don ani January ni som ni a thuna ina achana tangkhan President Donald Trump chuan immigration nena inzom executive order razia kani kha khan US undocumented migrant anti dan lawa US pem lut documents mumal nei lawa US pem lut thon chhuwa run pui nei na tur le dan lawa an lo lu to lo na tur le chutiang ven na atan chuan malak na lian tak akal pui tarup mai immigration system kalpui tumna hian malak na chi rang som ni pakhat mathar lak na turte puana ni a heng zinga hian migrant te process dan le US atanga Hnawt Chhuak dan turte po atela hemin hu hian White House chuan heng malak na then khat te hi puang zar ani kha inrinikal ta khan White House press secretary thar chuan sipai bungra phurna thlona manga deportation flight dan lawa pem lut thon chhuana tur phur chhuana tur kalpui dan turte po apuang boka Trump hian mass deportation in Hnawt Chhuak na run pui kalpui atiam lai hian engang zat chiang nge thon chuan ni to hi chiang takatar lan ni lo ma se update te ro an pereng thau heta hian Trump an karma salama immigration chungchanga thil poimo tak kalpui tura soile policy ma sa tenen han khai khin ta ela ramdanga tanga lo pem lut Hnawt Chhuak chungchanga hian Donald Trump immigration policy lungphum pakhat ni in dan lawa lut te US atanga Hnawt Chhuak mass deportation chu Trump chuan kalpui atiama hei hi ataka man tran ani chhaume kani chutiang tur chuan Defense Department chuan San Diego le El Paso Texas border patrol nein heta hian mi sanga chuang atran tir khan man nga lan ni a ramdanga thon chhuak theina tur sipai thlona po man hial ani bok ICE statistic in atarlan danin Trump administration nili atlinna khan mi sang chuang thon chuang nga lan ni border duty Tom Homan chuan tuna hian dan lawaron lut thon chuan na hi chakzo ka kalpui zelani ati kartop khan Trump deportation flight te hian hun reivak lo chung chu diplomatic a boina an neya hei hi Colombia sarkarin US atanga ramdanga thon Colombia mi phur sipai thlona panni an tumtir du lo wang khani anram president Gustavo Petro chuan
US chuan Colombia mi te US apem lut hi misual angin an en kola hi thil dikani lo ti in za taka en kolan momo thua soi mase sarkar chuan Trump administration in Colombia chu hremna chia choi tura vauna apek nuwa thlona hi Colombia chuan an trum tir du ta chawani Trump hian document nei lo US apem lut te rang taka thon chua no chua theina tur kongzau takkal puya tum thua soi boka a Trump masalama a policy Biden an lo pei to te chu Trump hian a tuai thar le a chak zo ka kalpui hatumani Trump hian bad right citizenship ti to patiam bokani kha hei hi ati thei tak takangem dodal tu engemaw zat state a hian an oma tin district court pon an block boka Trump chuan Supreme Court a kalpuya tuma hei hi ahmalak na hi thlopani ngei arin thua soi bokani kha tunma chuan US international border atanga mail za akema zonga km za somruk vela hla te su rang taka chhuah tir thin an ni a asylum deal na chutianga kalpui lo te chu thon chhuah thin an ni boka Traman policy khau taka kalpui ta ka wang hian US apem lut dan lo pem lut Hnawt Chhuak te hi US border atanga km za somruk chin chawni to lovin US khoi hmun atang po a Hnawt Chhuak thai an ni don ta a kumhni chuang zet ram chhunga an om to ti fin fiana nei lo te tan po he Hnawt Chhuak na hian an bang don bik lovani ramdang mi Hnawt Chhuak thon chhuak kalpui hi Trump administration a chawni lovin Biden po khan na vak lo chuan lo kalpui ve boka financial year sang ni somni pali chung khan khovel ram sang sang za som ko pani atanga US adan lawalut mi nuai ni sing sari sang khat zet Biden administration khan lo thon chuak ve bokani avain Biden hian kumli chungin mi maktadoi khat point panga maktadoi khat noi nga zet ramdang mi US a khole tuini lo dan lawaron lut angte US chuan an thon chhuak ka Biden a hun lai kumli khan thon chuan ni a hei hi migration policy institute chin chia dan ani a chu tiang za chu Barack Obama Trump khatna chung khan Hnawt Chhuak han lo ni to bok avain chung nen chuan maktadoi ni point pakwa Hnawt Chhuak ni to ani US le Mexico ram ri ti chak Pentagon chuan US chimlam ram ria active duty atan sipai sangkhat zanga hantir to a hei hi active duty personnel sang ni zanga to te anwa fin dona chutianga ni chuan helai hmuna US sipai omza asom rukin an pung don ti nani sipai te hian helicopter mangin border patrol agent te chu en fiana konga dan lawaron lut en zuina konga an pui dona acting defense secretary Robert Seleses chuan hemi chungchang hi soin pem lut lo tur le US adan lawaron lut lo turin chutianga malak na chuan US adan lawaron lut tur ven na konga malak na chak tak kalpui thei ani pha don ani Seleses chuan hei hi abul tan na chawani signal chawani tiana soya sipai tamjok tir thuan ni tur thua soi bok official te chuan ramri keng ko tu ramri ven himna keng ko tu mission dang engemazat malak na tur engemazat kalpui me kani thu soi bokin Biden khan ramri active duty sipai te alo da boka amai ro chu Tramang min he policy hi khau taka ken ko anilova COVID-19 la ya pem lut te rang taka Hnawt Chhuak theina tur khan Biden khan ma alo la ve boka Biden an president ni na a chhuak san don kum a khan dan lawa US a pem lut an pung hluai maya kum sang hele somni pali December thla khan Biden administration thlanu nungber December san hele somni pali a khan US adan lawa pem lut mi singli sang sari zathum somthum man nan ni a hei hi Donald Trump khatna COVID-19 hrilen ma a thlachan ve vela an man zat vela ni a entirnan me thla sang hela som pakwa khan ramri patrol agent te chuan Donald Trump sarkar lai khan pem lut noi khat sing thum sang ni zariat zet than manani migrant le asylum seeker te processing ti to pani Trump executive order mang khan undocumented migrant zongzong lekha poimo nei lova US a pem lut ang zongzong te chutiang kalphung chu ti to pani ta a border patrol agent te chu asylum hearing pelovin lolut te chu thon chuak ngal thei tura hriat tir an ni
Trump man hetiang executive order a sign ma kha chuan US ramri ron thleng te chu in hum himna angchi asylum khan deal thei thung ani ma se chu tiang chu ti to pani ta June sang ni le som ni pali khan Biden administration chuan executive order ti chuakin official point of entry anga US lo thleng emo mobile application CBP 1 manga appointment nei lo te tan asylum deal thei na hun engemaw chen an hon chu lo ti top to a September thla khan asylum deal khap na chu khole zola kalpui tana ni bok Trump hian US refugee resettlement program po ati top boka kumsang ni som ni pali khan Biden a kai hruai na hnuaya US hian ral tlan nuai khat chuang an poma kumsang kha zu ko som ko panga hnuwa an pom tam berani Biden a hun lai program lian tak Cuba Haiti Nicaragua le Venezuela atanga thlakhata pem lut singthum vel chu mi hringlam thila tanpuina in ngai na thiamna wangin US a thlona manga lu theina tur program lian tak siam thina ni a chungte po chu ti to pani Donald Trump ana Trump khatna amman Mexico border policy chu tuna hian ti tharle tinun tharle ani a heian Mexico ni lo asylum seeker te in hum himna zong US a lu tumte chu tiang dil na chin felani ma chu Mexico a heng an dil na te hi an nga angai to dona he policy boithlak tak hi immigration advocate te chuan an soi sel na sa a pem lut te hi Mexico a thlatam tak chung an omangai don to US a pem lu tum asylum seeker in hum himna zong angchi dil na te po US an lu ma in Mexico a hun rei takan nga angai to dona US immigration court a hian case backlog maktaduai thum noi rukvelo omnia chutani boka migrant te hian kumtam tak an nga angai fo Trump hian an nachel hnuwa immigration court official sang engemaw zata ban to a mase hei hian heng thu boi kalpui dana hian ngong anei theidon bok migrant te appointment omsa cancel ani Traman thu nei na achan hnu loka in thlak danglam na lian tak kha oma chumi zinga chuan CBP 1 smartphone application ti to pani hei hi US pm lu 10 US ramri en call to agent te ne na appointment schedule siamna atana an man online service ani a US a lu theina tur deal na emo chutiang online manga an submit na ang chuni in chu Donald Trump chuna ron ti top ta boka CBP 1 application kha Biden administration ti chua siam chua ani a pem lut te an lu dan tu ruam man na siam le olsam zo ka online manga US lu theina tur dil na angte an boi pui theina tura siam kha ani ber application hi ti chiata ni hnuwa Mexico chunga hian mi sing thum borvel an tang khang hal nia soyani a an vai hian schedule appointment nei sa vekan nia tuna chuan cancel an ni to ani BBC US partner CBS sina sarkar chin chiada na puan danin ramria US lampan tura Mexico application kaltlanga appointment ngak mek hi mi noi ni sing sari borvel an ni he application tramana ti top ta ka wang hian heng mi te po hian tang khang hlen don ta ti na ni Mexico in migrant sel tarasa Mexico chuan traman US alut te Hnawt Chhuak run pui kalpui tura thupe ka pe ka tangkhan US atangin mitam tak Mexico a hno kiran ni don ti Mexico chuan hria in chung hoda na tur chu ramri kho pui pakwa puan in lian tak takin Mexico chuan a siam nga la hei hi hun engemaw chena ta na anom na turani Mexico municipal official te chuan Texas ramri bula hian shelter engemaw zat siam ni in heng shelter a hian mi sang tam takanom theidona ni engemaw zat hnuwa anin pei to tur ni engemaw zat chung heta hian an om leilok photanga chutiang chuan Mexico po chuan ruam man na siamin dan lawa US pm lut traman a hno chhuat tur hi Mexico mi le sa Mexico a hno kir tur tam takanom wangin Mexico pointal boi viau maya heng mi te en kol leilok na tur puan in pakwa ngot an buat saitani shelter te hian mi pui ei tur dam doilam en kol na le tunge an ni ti hriat tir na en fel na tur document checking angte chutiang chuan an kalpui don boka puanina hian hun engemaw chanan omzetanga Mexico embrace you ti mingpu malak na lian zok kalpui ani boka sarkar pum huwa pa US atanga Hnawt Chhuak theitur mi puite
an ram chhunga an mi le sa an chung te ne na anin zom le theina tura pui turin campaign kalpui ni in hei hi Mexico embrace you ti mingpu ani tin sarkar dang Guatemala ang point an ram mi le sa US atanga Hnawt Chhuak te laklu tumin malak nan kalpui boka Trump executive order thren khata chuan Immigration and Customs Enforcement ICE in US ram chhunga dan lawa pem lut te man le rem theina kalpui turin na zo ka kalpui turin Trump hian a sign boka heti la hian US Marine te chuan Bihchianna le San Diego in ka ram defense te chu tuna hian an hung thame ka dan lawa US a pem lut anom lo na turin heng fence te po hi an thuam thame ka ni Marine tam tak chuan concertina wer coil chutiang te chuan manga barbet wer khong tak tak mangin ramri hung nei hi thom that siam that ania Bihchianna le San Diego in ka ramri in kalpo na mun te chu dan lo US alut tur te tan kaltlang a har sa to don hle boka US le Mexico ramri in kar buena ber mun chulai huna chuan lir thaya vai vak te uluk taka checking kalpui yani bokani tun thleng hian US sipai te hian ramria puina na an thoka lele boruak a te dan lawa US alut tur te an enfia boka amairo chu sipai te hi civil dan kengko tu te ne na in hlataka omtir turin Pose Comitakas Act of 1878 dan zul zoin civil thunei tu dan kengko tu te ti boilo zongin sipai te po hi ramria hian anom mekani Associated Press chuan Marine tenen San Diego ramria na an thok boka Traman chimlam ramria national emergency apuana wang hian atram hasabera atiang bokin ramri kul siam na tur ramri hung na siam na turin dollar tluk le ding on tel a hmu the na turin Trump hian ma alak rin ani boka Trump lak lu ani nu order azia na khan indolaya thunei na president in a man theina angchi chutiang te po chu helai southern border a hian a mang thei dona a chan chu emergency helai hmuna hian a puan wangani chuta chuan Insurrection Act of 1807 po man tel ani dona helna ti top turin active duty sipai da theina Trump hian nei boka sipai engemaza ta tir to boka Defense Secretary Pete Hegseth le Homeland Security Secretary Christine Yom te chu rotna peturin nisom ko hun Trump chuana pe bok Insurrection Act chu sipai tan engna po tho tir theina turani a sipai pa ngai te chuan US ram chunga engkim anti theina tur dana ni boka ti in Defense Department chuan Trump an thunei na achan kar masaber chung khan ramria active duty sipai sangkhat zaruk da belngalan ni a US official te chuan Trump immigration crackdown a hian mi sangkhat borvel da belle tura ruam manani thu soin hengzinga sipai chan ve chu ramria azad ve chu Guantanamo Bay ya te da tura buat seime kan ni tun thlengin sipai te hian San Diego a hian mu thain na an thok meka Marine te hian tunkar kalta zirtop ni khan concertina wer ramri hung na han siam bela fit som pariata sanga metara zonga metar nga point panga asang border wall ramri hung na chunglama hian wer te po siam belan ni a dan lawa USA lutum te chuan he ramri hung na hi an paltlang ani poin ramri hung thuan hi na fit som thuma sang bang an ma chhona ngai le don bokani Border Patrol Chief Michael Banks chuan karmasa ningani khan nikhata mi zaruk somnga pali vel US alu ruk tuman man tia soya December thla khan nikhata an man zat chu sangkhat zanga somni pasari ani bok tuna chuan luruk tum hi an tlem chho ta hle tia hriat bokani San Diego hi kumkal ta chung khan dan lawa US alu tamna mun berani a January ni somni panga thleng ni sari chungin nikhata mi jani somni pani manan ni a karmasa khan mi jani somthum pasari manan ni bokani ole khati chin ka Donald Trump an southern borders Mexico ne na an ramri khauzo ka en kola tum dan tele dan lawi US pem lut Hnawt Chhuak run pui kalpuya tum chungchang tele a kai hnoi te ti khan kan han ngai thla a kan ngai dan te comment lama kan tar lang vele vek don nia